ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯆꯦꯁꯝ ꯅꯋꯥꯖꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯤꯅꯤ꯫ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯇꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯔꯣꯔꯄꯇꯤꯒꯤꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯒ ꯆꯪꯉꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ? ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ इखंग खंगहौदना अहोंगबतन पिक थलमी। हौरकपदा हाइरिबा केस असी येंगबदा नॉर्मल ओइबा थौदोक अमखकनी खलमी। मीडियानसु थौदोक असिगी मतांगदा पाउ फाव फोंगलमदे। अदुबु था खरागी मतुंगदा थौदोक असी मियामगी मांगदा थोरकलमी अमसुंग थौदोक असिगी मतांगदा फंगलिबा अचुंबा असेंगबगी वरी असिना इमुंगी मी फावबा अंगकपा अमा फावहलमी। चही कया एक्सपीरियंस लैरबा डॉक्टर फावबा सिगुंबा केस असी अमुक्ता थेंगनखिदे अमसुंग ताबा फावबा ताखिद्री। अवांगबा थाकी पुलिस ऑफिसर सिंग फावबा अंगकपा अमदी शोक चलमी। मयामदा ताहनजगदौरिबा वरी असी डॉक्टर कृथिका रेड्डी कौबी नुपी अमगी मतांगदनी। ngasiगी wari asigi hawrakfam Karnatakaगी Bangalore city dagi nongpok thangba sarukta laiba Maratha Halli hairiba mafam sidagini। Maratha Halli police station na konba ayappa layout ki mamangda leiba Fort Cross Road sida yum amalai square feet lising amaga chaunga pak chauba mathol manga leiba yum asi achauba konungi yum amadagi kaisu taba oiramde। hojik ki oina हाइरिबा युम असिगी ममलसी चौराकना क्रोर अहुमुक्ति ओइगनी। स्पेशली ओइना हाइरिबा युम असि डॉक्टर कृथिका रेड्डी गिदमक साखिबनी। मरमदी युम असिदा महाकी मपुरोइबा डॉक्टर महेंद्र रेड्डी गा लोइनना महाकना खंजखिबा पुनसिगी मंगलांदो मंगफाउनना नुंगाइ हिंगनबगिदमकनी। युम असि कृथिका रेड्डी गी मपाबुंग के मुनि रेड्डी ना साहनबनी। महाक बिजनेसमैन अमखकनी। मीडिया रिपोर्ट की मतुंग इना के मुनि रेड्डी रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अमसुनी। तपना तपना महाकना पैसा सेविंग तौदुना मरम चावा मफम अमदा इन्वेस्टमेंट तौदुना लन थुम कया अमा लेप्सलमी। लन थुम मयाम असि पैसा ओइना पाथोउरगदी करोड़ कयागी भेलू ओइरमी। मराठा हल्ली सिदा महाकी कमर्शियल दुकान कया अमा लई। हाइरिबा दुकान सिंग असिदगी थागी ओइना लुपा लाख तरादगिना तराग मंगादी भाड़ा ओइना लाक्लमी। मुनि रेड्डीगी लोइनबिगी ममिंग सौजानिया रेड्डी कौई। माक लॉयर अमनी। थोकलिबा थौदोक असिदा मचानुपी अनिगी मिंग पल्ली। मचानुपी अहलगी मिंगना डॉक्टर निकिता रेड्डी अमसुंग अनीसुबी मचानुपीगी मिंगना डॉक्टर कृथिका रेड्डीनी। थौदोक असि डॉक्टर कृथिका रेड्डीगी मतांगदो ओइगदोइनी। मचानुपी अहल डॉक्टर निकिता रेडियोलॉजिस्ट अमखकनी। मसिदा MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे ना चिंबगी मतेंगना मियोइबगी अनाब खंगदोक्तुना अना लायेंग पांगथोई। डॉक्टर कृथिका रेड्डीना डर्मेटोलॉजिस्टनी हाइबती मरु ओइना स्किन गी लाइना लायोंगी डॉक्टरनी। मुनि रेड्डीना मचानुपी अनीबु यामना नुंगसिरमी। महाकना मचानुपी अनीगी मिंगदा यामना डेवलप ओइबा मफमदा मखोइ मखोइगी मिंगदा तोंगान तोंगानबा युमसु लुहोंगलबा मतुंगदा मागी नुपागा लैनबा सारामी। कृथिकागी युम असि 2016 दा साबनी। युम असिदगी चौराकना किलोमीटर अमा मखाई मुक चटलगा मुन्ने कोलान हाइरिबा मफम सिलै। मफम सिदा महाकी मपा मुनि रेड्डी लै। मफम असिदा मुनि रेड्डीगी अहल अमना थंबिरंबा युमसु लै। अंगांग ओइरिकांदगी हौना कृथिका लाइरिक लैसु तंबदा यामना थवाई यावरमी। बोर्ड की एग्जाम दा अवांगबा थाकता पास तौरमी। महाकना अंगांग ओइरिकांदगी हौना डॉक्टर अमा ओइगी हाइना चप चाना लेपमी। बेदही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तगी कृथिका MBBS तंबा लोइसलमी। मसिगी मतुंग रायूरगी नवोदया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दगी डर्मेटोलॉजिस्ट MD तौरमी। मसिगी मतुंग अमुक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस तगी डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी, लेप्रोसीदा DNB तौरमी। DNB हाइबदी डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड। मसी पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रोग्राम अमखकनी। MD गा लेवल अदुम मानै। मथक्ता पंजख्रिबा मेडिकल की टर्मिनोलॉजी मयाम से आई एक्सप्लेन तौजरोगे। मसिगी मतुंगदा अमुक बेंगलोर की कल्याण नगर दा लैबा रूट्स इंस्टीट्यूट तगी
ꯐꯦꯂꯣꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯝꯃꯨꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯆꯦ ꯅꯤꯀꯤꯇꯥꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯦꯗꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤ ꯒꯨꯟꯖꯨꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯗ MBBS ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯔꯖꯔꯤꯗ MS ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯒꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯟꯇꯦꯔꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯗꯒꯤ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯃꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯁꯛꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯪꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅꯁꯨ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯄꯤꯔꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯤ ꯂꯞ ꯀꯝ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯃꯦꯔꯦꯖꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯦꯗꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ 3 ꯂꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯟꯁ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯅꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯦꯗꯤ ꯀꯧꯏ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯐꯪꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯨ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯥ ꯁ꯭ꯔꯤꯅꯤꯕꯥꯁ ꯔꯦꯗꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯂꯥꯖꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯁ ꯀꯧꯕ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ꯫ ꯃꯃꯥ ꯄꯥꯃꯦꯂꯥꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯊꯨꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯄꯣꯁ ꯋꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯖꯝꯃꯨ ꯀश्मीꯔꯗ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯜ ꯂꯦꯛ, ꯁꯣꯟꯃꯥꯔꯒ, ꯒꯨꯜꯃꯥꯔꯒ, ꯗ꯭ꯔꯪ ꯋꯥꯇꯔꯐꯣꯟ, ꯁꯟꯀꯥꯆꯥꯔꯌꯥ ꯇꯦꯝꯄꯜ, ꯍꯖꯔꯠ ꯕꯥꯜ ꯗꯔꯒꯥꯍꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯋꯦꯗꯤꯡ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯀश्मीꯔ ꯂꯣꯛ ꯀꯧꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗ 2024ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ 2024ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯗ ꯒꯨꯟꯖꯨꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯀꯜꯌꯥꯟ ꯃꯟꯇꯥꯄꯥꯗ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯛꯖꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 2 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯨꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯑꯌꯞꯄ ꯂꯦꯑꯥꯎꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯤꯐꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3 ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯛꯖꯔꯤꯁ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ꯫ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯒꯨꯟꯖꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯒꯨꯟꯖꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯨꯅꯦꯀꯣꯂꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 3-4 ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯞꯄꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯃꯨꯅꯦꯀꯣꯂꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯒꯨꯟꯖꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ 2025ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯊꯥ 11 ꯃꯨꯛ ꯐꯥꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯒꯨꯟꯖꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯄꯊꯥꯞ ꯆꯠꯊꯕ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯗꯧꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯨꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯥꯊꯥꯍꯜꯂꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯍꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟꯁꯨ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯥꯜꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯗꯦꯠꯁꯤ 2025ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 12-13ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12 ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯕꯨꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯨꯊꯤꯀꯥ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ
gastric metabolic disorder haibadi chaba tumdabagi problem lay haibani gas na maram oiraga marak vomit su tawrami BP gi issue su lay masiga loinana low sugar gi problem su layrami kaigumba kanda kaisu tawde kaigumba kandana maru oina gastric problem na maram oiraga nungaitaba fawi mahaki mapuroiba Mahinder gastric surgeon amani laina asigi expert ni maramasina mayumda laktuna hidak ama kaplami 21 April gi numidang sibadi kaimta tawramde yamna nungaina tumami adubu nongan baga amuk chap manaba nungaitaba asi amuk horaklami mapuroibana madi hospital chatkragani yumda magi loinabi mathanta laihorani kamaina manage tawgani khalami maramasina 22 April gi ayuk sida krutika mapamda puraklami mama mapa amuk ujaraga magi nungaitaba adu mangkibagum khalami mafam sida loinabi thamamaga Mahinder Hospital da duty gi damak laklami numidang wairam gi matamda magi nupi gi manakta laktuna hidak amuk kaplami mathangi numit 23 April su laklami numit sisu normal oiba numit amakhakni krutika mama mapa gi manakta lay magi masasu nungaitaba oidre anoba clinic ama hangdoba sigi sem saba tawga lerami medicine prescription gi drop ama semduna mache amadi matai da tharami numidang gi matamda mama mapa ga punna dinner tawrami moigi loizaba hui adugi machinjak su pizarami masigi matungda mapana magi damak pibiba yum masida chatlami numidang gi pung mapan mukta baswaida mapuroiba Mahindra su yum masida laklami krutika tumnaba sem saraga leirami mapuroibana numidang gi hidak su pirami numit asida piriba hidak asina aroiba dosni pung mapan makai faudadi Matei Manao Anigi Nungaina tumkun tankirami masigi matung imung asigi yamna nungaitaba awabu numit asi laklami 2025 ki 24 April Dr. Mahindra atopa numit singda tawbagum matam chana mana set taruga thamba matamda hawgatlami mahakni yengubada krutika tumduna laibado urami hagupta matamdi oirabani khalame mapuroibana ka ready bu hawdoknabu hotnarami adubu response amata piraklamde mahaki masa asi pum inglami ningsa sorsu holamde mapuroiba Mahindra yamna pakhatlami matamse ayukki pung 8 makhai muktarami yamna thuna mahakna magi manembok krutika gina mama Saujania da call torami mahakna krutika tumkhibadagi hawdokpada response amata laktre mabu puraga ai hojik hospital da chatli ima koisu thuna hospital da lao hairami pau asi hek fangbaga mama na magi mapuroiba muni reji da tamlami masigi matung magi machanupi ahal Nikita reji da amuk pau pi khirami makoi loinamak Maratha halida laiba Kaberi hospital da laklami adubu hospital da krutika gi masa se hek yengbaga doctor na mahakti ngasigi sangsar se thadoktuna chatkre hairami wafam asi hek tabaga miyoi kudimak angawbugum oirami sumaina hekto oiba yabrani haina ngangnerami ngarang faudi kaisu tawpidabani atop mari matagi miyoi singsu hospital da mathang yaunaraklami matam sangna health issues macha laibasina maram oiraga sibasu oiramba yai hainarami mifum kudingmakna magi misi asi natural death ni haina khanarami adum oinamak doctor na asengba maram khangnaba postmortem di tawthokse hairami adubu imung manungi miyoising machanu pidi moigi maraktagi chatkre aduna postmortem tawrubagi kanaba leitre haiduna yaramde postmortem tawbagi kanabu karino masina machanu pibu amuk hallaga purakataba natte su hairami kurthikagi mapa apuroba yauna atopa miyoy kaya amana postmortem tawbasigi mayokta leirami mapuroibana magi loinabagi hakchang magi haurakfam ahlamangi khungangda puduna aroiba mathau mangam pangthok lunaba hairami adubu kruthikagi mache Dr. Nikitagi makokta kaigumba chamamnaba ama khallaga leirami mahakti kanna postmortem tawninglami maramdi mahaksu doctor amani procedure kudimaksu loina khangi masigisu mathakta kruthikagi misi asi natural ni haina mahakna khanmangamlamde mahakna khangi madudi machangi masada anaba khara lay adubu hairiba anaba si yamna serious oiduna ahing amada khanghaudana sigadaba anaba nate khalami mahakna mapabu gyan tahalami hospital gi staff ti hanadagi misi asigi matangda khangdokpa chummi haiduna lairibani Nikita doctor da wari tawraduna medical legal case semaga police ta thakirami haibadi misi asigi matangda police case ama lawkhatlani haibani Maratha Hali police station dagi police officer hospital da yoroklami police na unnatural death report ama lawkhatlami hojikti kana amatana
postmortem tauba asibu thingba yararoi masigi matung Kurtika gi asiba hakchang postmortem gi damak thakirami mafam sida leiba miyoising yamna nungairamde Kurtika mana ningjaba manglan mangphawna doba kitang ngairabani megitang marida magi clinic asi inaugurate tawdorabani adubu numit tarani gi mamang haibadi April gi tang kun marida Nungaitaba Thwdok asi thokibani mahakti ngasi gi sangsar se thaloktuna chakre nongmani da postmortem gi report chulaklame adubu report asida chingnaningai oiba kaigumba amata pallamde doctor na sample kharasu freezer da thamlami sample sing asi forensic science laboratory da tharami postmortem report ta kaimta fangdaba asida miyo kudimak Kurtika gi misi asida kaimta chingnarudre loinamak convince tawrami matung tarakpada mahaki aroyo mathoma ngamchu pangthokirami Kurtika leitraba matung mapana magi damak pibiba yumsina amuk kamai toba mama mapa haiba yum asida chatpagi pangal thona loinamak mangkirami machanupi gi wakhalna khangbangam daba chaina ama pirami Kurtika gi mapuroiba manipal da chatkirami mafam sigi hospital amada gastro surgeon oina thabak torami Bangalore da leibada magi loina bigi wakhal hanjan khanbana maram oiraga mafam se thaloktuna lakhibani marakta Kurtika gi mama mapa ga su wari watai torami unawasu lai moida case asigi matangda police ki investigation kadai fawbo yawrage haina su hanglami tapna su matamdi hawkirami Kurtika laikidaba tha ahum leiraga mahaki mapa muni retina machanupi Kurtika gi mingda leiba yum asi skonda lining laison townaba sinnabagi damak donate tawkhirami yum asi donate tawkhraba matung Kurtika gi mama mapa wakhal gi santi kharata oiraba su fanglami yum asi ihang hangna leibadudi oidre mina irang langlami kaiguma matamda makhoi su lining laison gi thabak asida yawsallami tha ahum amasu amuk hawkhirami 2025 ki October tha amuk yawraklami ikhang khanghodana October gi tang 32 da police ki manakta FSL gi report laklami habadi forensic science lab tagi report laklami report asigi damak karigi tha taruk hena changibano forensic science lab ta sample sing asi waiting list ta lei masigi matungda case asi turn by turn lai adubu atopa emergency oba case tadi police na pressure piduna sample gi report si khara thuna adum phangmusu yawi adubu Kurtika gi matang sidadi kana amata su singnaba laite police ki maike da gisu pressure su lairamde imungi mina su kaimta hairamde Thwdok sigi matang dadi mina kauna khrabagum oirami 13 October da report laklaba matung police na report asi pabada moidi yamna ngakpa ama faurami yamna thuna Kurtika gi imung manungi miyoising police station da kaurami report asida anesthesia gi hidak amagi matang da pali hairiba hidak asi doctor na operation tawbada sinaba hidak amakhakni maming di haizararoi anesthesia hairiba si doctor na operation tawdrikanda patient da pi operation tawgadaba mafam se pangthai patient su yamna nungaina tumi adubu anesthesia gi hidak thabasi akaknaba amount amada pi masidagi henna piragadi miwai adu matam chuppagi oina tumkhibadagi hawgalaklaroi report ta hairiba anesthesia gi compound asi yamna wangba changda fangi haina report ta irami hairiba case asi normal oba case amakhak nate kanagumba amana lalong tawraga Kurtikabu loishin khibani 14 October da Kurtika gi mapa muni redina police ta formal complaint ama tawrami masugi matungda mayanupa doctor Mahindra gi mathakta FIR ama amuk laukhatlami makhoi gi suspect se mayanupa da oirami aroiba mikupta Kurtika gi manakta sulaikibani mahak nani hidak pizariba amasung injection kaplibasi masigi matung nonga lagadi Kurtika punsi chuppagi oina hawgalakidre pau hek tabaga mama mapa hospital da chelaklami adubu Mahendra di masadu yamna fresh oi iruza mai thajaraga lakpa malami mahakna manembokta Kurtika gi fivam do hek ubaga call tawkhibra natragana iruza mai thaba loiraga gyan tana tawkhibra haibagi wahang se thoraklami Kurtika hospital da purakibasi mahak siraba matung pung ahum mari lairaba matungdani Mahendra magi nupida hitak kaplam laga atopa kha amada tumba chatki haiba sisu khangma ngamlami adubu masa ngamdaba magi nupigi manakta laifam thokpani mathangi ayuktasu tumba hawrakpaga magi nupigi film yengba natragana hangfam thokpani adubu iruzaba loiraba matungda ta kaigidamak magi loina bibu check toribano magi mawongsi
hidak adu pigraba matung Kruthikada kari thoani haibadu khangbangi maung amasu malami Kruthika ki mapa Muni Reddy na media da asumna hairami madudi haukiba chahi 2024 gi October da Mahindra magi manakta laktuna achobo hospital ama hangnaba hairami aduga hairiba hospital aduda mahak practice tawge so hairami adubu matamsida Muni Reddy na nangi loina bigi clinic ama hanggadawre aduna hairiba clinic sida nang adum practice tawba yai haina pautak pirami hojiki oinadi nangi nupigi clinic ta oina pukning changu chawkatnaba hotnaw hairami Muni Reddy na khangmangam lami madudi wafum asi haikraba matungda Mahindra khara nungaitaba sauningba fawre habasi hairiba matamsida Kruthika mathanta gari achoba ama thoduna mapamda laklami mapada call tawduna masa adu inu nungaite hairami hospital chatuna yengubada BP low oiraga lairami sumaina Kruthika amukta tawkidri BP low oiba ahanbani doctor na pung humdani thoi admit tawduna lainaba khangalami aduga sumaina kudakta BP low oirisigi maram thidokse hairami masigi matung Kruthika hospital da admit tawrami adubu Mahindra na pung kunthra taruki manungda discharge tawhunduna mayumda pukhirami maramna yamna maru oiba function ama yawgudabani hairami adubu amuk hanna hospital da purakhidre Kruthika gi hakchang nungaina leibaga function da karambana hena maru oi kanana khangba Mahindra na BP low oinaba hidakumba bijarambasu yai hairiba mayamsi hospital da doctor na thiba khangdanaba mahakna namfuda discharge tawhanba oiramba yai haina media report na palli loina bigi gas ki issue layo matamda mapuroibana hidakpi hospital da kaishu chatte mapuroibadasu Kruthika na thajarami thajabasu tabani mapuroiba gastro gi doctor ni maming leibo hospital da puribani Kruthika gi asiba haksang dagi fangkiba overdose compound ase expert ki matung ina khara unusual oiba compound ama khagni compound ase first life minute nifu khaktamak chatli second life na pung taren muk chatli maramasina postmortem report ta kaimta fangkidabani masigi sumathakta Mahindra postmortem tawba asida yaramde mane makubusu gyan tahnaba kana hotnarami makubokna magi wa tatuna police amadi doctor da machanupigi postmortem tawdanaba yamna kanna hairami thawaina Mahindra na matamsi haukinaba hotnarami adubu machanupi ahal Nikitana postmortem tawdaba yaroi haina kanna yaramde Mahindra su mamai thangda yarami adubu siba nongalaga postmortem tawnaba hairami kaigino hairagadi hidaki mahi mayaido lohenba pamlami karigumba pung kunmarigi matungda tawragadi compound asi trace toba ngamlamoy adubu Nikitana ngasimak haujimak tawdabani haiduna tawrami maraksida Mahindra magi loina bigi postmortem yenge haiduna kayarak hanna hanjan postmortem tawfam roomda chalami doctor amasung police na mapanda thadoraklami moina mapuroibana tawrise karino haiba gyan taramde makoina magi loina bigi damak nungaitaba fauduna tawribani khalami adubu magi wakhaldadi atopa amani khalibasi 2025 ki 14 October numitchida police na Mahindra udupigi manipaldagi farami Marathahali police station da puraktuna wahang pahong tawrami ahanbadadi Mahindra magi maral amata laite haina police ta hanjan hairami adubu police ki wahang pahongda khangba ngamdraduna mamai thangda mahaki maral masana yajarami Mahindra na karigidamak magi nupibu hat tawribano makoi ani lohongbasu chahi fadri magi loina bigi clinic su hangdorabani 2018 da Mahindra gi mayamba Nagendra minamba amadi atopa criminal charge kaya ama palami charge sing adudi IPC section 506 34 417 354 420 amadi 320 ni haiba casing asida accused number 1 si Nagendra ni ani suba accused na Mahindra ni aduga ahum subana Raghav ni haiba matam sida Nagendra na nupi ama mandir de lohonglami media report ki matung inna Nagendra na nupi asina mangonda thazabagi khudong jaba lawrami makhoi anigi lohongbasi legally register tawramde matam khara nupi asiga leminarba matungda nupi asi thadokhirami nupi asina hal police station da Nagendra gi mathakta complaint tawrami adubu case asi matam gi matung inna loibasu suknai nairamde sumai tawdana 2025 laklami maraksida yamna angakpa thodok ama thoklami 2025 ki April gi tang khulhumdoi Mahindra na magi nupida aroibo ina hidak khapkiba numitchimaktada Nagendra gi
नुपीगी केस असिसु सेटलमेंट तौरमी मीडिया रिपोर्ट की मतुंग इना खरा अमना लुपा लाख अमदा खरा अमना लुपा लाख मंगादा यानकी हाइना पल्ली पुलिस ने एंगल अहुमदा कृतिका की मिसी असिगी मतंग द इन्वेस्टिगेट तौरमी अफेयर्स लेबगी मतंग पैसा की मतंग द नुवाइनदब लेबा अमसुंग हंजन हंजन हक्सांग ngमदबदगी थोलकप नुवाइनदबा अदुबु अहुमसुब पॉइंट असिदी सैंपल की रिपोर्ट असि हेक लाखपगा फेल ओइरमी हक्चांग नुवाइतबगी नुवाइनदबा अमत लेरमदे अफेयर्स की मतंग द इन्वेस्टिगेट तौबदा महेंद्र दगी फोन अनि फंगलमी फोन अमदी नॉर्मल ओइबा फोन हाबदी मियाम गी मांगदा यूज तौब फोन अमखकनी अनि सुब फोन सिना मियाम खंगंदना तुमिन सिनबा फोन अमखकनी फोन असिसु पुलिसना सीज तौरमी हाइरिबा फोन असिदगी नुपी तरुक्ता महेंद्रना वरी वताई तौबा चैटिंग तौब थेंगनरमी मतुंग तारकपदा महेंद्रना तौखिबा फत्तबा अरीबा केसिंग मतंगदा खंगलकलमी मुंबईदा महेंद्रना पोस्ट ग्रेजुएट तौरिकांदा नुपी अमगा नुंसी मरी लेनरमी महेंद्रगी नुंसी मरी असि ममा मपानसु खंगलमी अदबु कृतिकागी ममा मपादा हाइरिबा रिलेशन असिगी मतंगदा हाइरमदे लोहोंगलबा मतुंगदसु महेंद्र नुपी असिगा वरी वताई तौरमी अनीसुब एंगल पैसागी मतंगदा अमु खंगमिनसी कृतिकागी मपा मुनि रेड्डीना मीडियादा हाइरमी मदुदी महेंद्रना हॉस्पिटल अमा हांगनबा हाइरमी अदबु महांगना मचानुपीगी क्लिनिक हांगलनी मसिदा प्रैक्टिस तौरगा एक्सपीरियंस तालो हाइरमी महेंद्रगी इमुंगना डायरेक्ट ओइना कृतिकागी इमुंगदगी दाउरी पियु हाइना डिमांड तौरमदे अदबु कृतिकागी मचे निकिताना हाइरमी मदुदी फैमिली फंक्शन अमदा कृतिकागी मनेमपोकना अतोप ममौसिंग सना लुपा मयाम अमा पुरई हाइदुना थागली अदुगा कृतिकाबुना सना लुपा यामना पुरक्ति हाइदुना नोकनै हाइरमी मनेम मकुगी युमदा कृतिकादा यामना यंगसलमी थबक अमता तौरबसु अदुमाई तौगनु सुमाइना तौ नंगी खुचत्तो याद्रे सुमाइना चलु नोक फावबा हेक यंगसली हाइना पल्ली पुलिस की वाहंग पावहंगदा महेंद्रना कृतिका अमदी मागी इमुंग मनुंगना मंगोंदा मिनम्मे हाइना हाइरमी कमाइना नो हाइरगदी कृतिका मसादा अनाबा कया अमा लई अयाम्बना मसादो नुंगाइतना अदुम लई करिगिदमक मागी इमुंग मनुंगना हाइरिबा वाफमसिंग असि लोहोंद्रिकांदा हाइद्रिबनो महाक मसा फत्तबी नुपीगा कैदौनुंदा लेमिनबा पामदे कैगुंबा कांदा पार्टीदा चटलसु पोट अमबु चारुरदी हेक्ता वॉमिट तवी मयामसिदा मागी ममानबसिंग लोइना नुई मागी नुपीना मरम ओइरगा इकाइबा कया अमा नंगे हाइरम्मी क्लिनिक हांगलिबा असिसु कृतिका अमदी महेंद्र अनिगी कंट्रीब्यूशन ओइफम थोकपनी पैसा लोइनमक कृतिकागी मपाना पुथोकलमी महेंद्र अमसुंग मागी मपाना चेक तिपिरई अदुबु बैंकता चेक असी बाउंस तौरकलमी मसा फत्तबी नुपी लौरुरे पामदबा तारगदे महागना अदुम डिवोर्स तौथोकपा याय करिगिदमक थवैना मागी लोइनबीबु हाटलिबनो महेंद्रगी नकनबा मरी मतासिंगी मतुंग इन्ना महेंद्र थ्रिलर मूवीज अमसुंग शो येंगबा हौरमी मसिगी मतुंगदगी मागी बिहेवियरदा अहोंबा कया अमा लाक्लमी मागी नुपीदा निंथि नुंगाइना वरी वताई तौरमदे कृतिकागी ममा मपाना मचानुपी हाना कैसु थोदोकपा अनाबा लेते महेंद्रना मचानुपीबु हाटनबगीदमक खुलाई ओइना मेडिकल की नॉलेज सिनदुना हाटखिबनी हाइरमी हौरकपदा मागी नुपी अनाबा मचा मसु तौबदा माना हिदाक पिरमी मसिगी मतुंग तपना तपना अनाबी नुपीगदी लैरोय खनबदगी मागी नुपी हाटनबगी प्लान तौबा हौरमी मागी प्लान असिदा कृतिकागी मिसी असि नेचर ओइना उहनबनी महेंद्रना मागी नुपी अमुक हन्ना नारकपा गाइदुन लैरमी 2025 की अप्रैल की तांग कुनमाथोई की नुमित असि लाक्लमी सेंगदबा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन सेमदुना महेंद्रना एनेस्थेसिया की हिदाक लैरमी मसासु सर्जन अमनी मयुमगी फार्मेसी सु लई सर्जरी की आइटम सु अतोपदा डिस्ट्रीब्यूट तवी मरमसिना महागना पामिबा हिदाक असि अरेंज तौबदा अरुबा वफम अमु ओइरमदे हाइरिबा हिदाक असि हेक्ते लैबा याबा नते हॉस्पिटल द खक्ता यूज तौबगी परमिशन लैरमी अदुबु महेंद्रदी हाइरिबा सिस्टम असि पार्ट अमनी अहानबदा महागना जेलको की मतेंगना यामना अपिकपा एमाउंटदा एनेस्थेसिया की हिदाक असि पिरमी अहानबा हेक कापदा ओवरडोज द पिरदी मीना चिंगननी हाइबसि महागना खंगलमी तमना तमना हिदाक असि पीबा तारगदी मयामना मागी लोइनबी असा नुंगाइत्रिबनी खनगनी कैगुंबा सीबा तारगसु नारगा सिरिबनी हाइना मयामना खनगनी अदुबु 23 अप्रैल 2025 की नुमिदांगददी खरा हेंजन हिदाक असे कापसलमी 14 अक्टोबर 2025 ता महेंद्र पुलिसना फारमी 15 अक्टोबर दा पुलिसना केस असिगी मतांगदा मियामदा खंगलमी
16 October numita police Mahendra Puduna Krutikagi Mingdalai Yum Sidalaklami Pam Sidagi injection jail ko laukatlami Yumgi CCTV gi DVR su seize torami Mahendra gi laptop amasung phone su seize torami Krutikagi phone su police na seize torami Mahendra na Krutikagi room asi medical store on thoklami ida kaya amalerami Muni Regina Krutikagi yum asi skonde donate tawkhirami masigi su mathakta press conference tawduna machanupi gi mingda medical scholarship su hawdoklami aiba scheme asigi makhada lairaba kayana medical tambadi pamba paisadi lejadaba singda mateng fangangani haina lauthokhlami matokramna khudong chaba asi lawgani haibagi matang su press conference asida hairami hauji hairiba case asigi matang da kanna investigate torga leiri makha taba karamba dandi fangani haibadudi matamna purakani matang sida wari asilo shinjarage mayamna comment tawduna Dr. Krutika gi mihat asi kari maramgi oigadage haibadu takpiramu. Thank you everyone.